Autodromo Internazionale Monza, aho ngaho rero niwo muhanda kuri iki cyumweru cyashize ku itariki 7 wari wakiriye Grand Prix y'Abataliyani. Ku cyumweru isaa 9 zuzuye nibwo amatara y'umutuku 6 yose yakaga, ariko wari uri imbere yari Carlos Sainz ndetse inyuma ye hari kabuhariwe Max Verstappen, ndetse ku mwanya wa gatatu kuri grid, ariko ubwo ngubwo niho hari Charles Leclerc. Ubwo rero twe twabivuzeho kwa gatandatu, qualifying izo zari zabaye nyine, abashoferi ba Ferrari mu rugo barihanyagura bagira gutya kumva baba bagize gutya babashije kubona ka pole position mu buryo ariko bwari bugoye cyane, ariko bapfa kugakuramo. Hanyuma rero turakomeza turavuga tuti noneho ubwo bagakuyemo ntawamenya ku cyumweru bashobora kuzagira gutya bagakora akantu hano mu rugo, kuko buriya mu Butaliyani nyine niho iyi modoka ya Ferrari ituruka, ndetse buriya ni naho haturuka imodoka ya Alfa Tauri ndetse n'imodoka ya Alfa Romeo. Ayo ni amakipe atatu yose akomoka hariya mu Butaliyani. Rero twaravuga tuti buriya wasanga Abataliyani bagiye gukora akantu, dore ko basanzwe bazizwiho kuba bizirika cyane. Ariko ubwo nyine tutari twajya muri detaye zose, iyi Grand Prix abantu bose bari bakubise, abasitari bose bahari. Hari nk'uyu musitari abantu basanzwe bazi kuri TikTok, Kabirame, ni umunyasenegal ariko ufite ubwenegihugu, unagendera kuri pasiporo y'Abataliyani. Uyu nguyu abantu bose baramuzi, ni umusitari cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ariko hakaba hari n'uyu nguyu Vinicius Junior, ni umusitari wo muri Real Madrid ariko akaba umubreziliye, yibereye mu mvune rero ntabwo arimo arakina muri Real Madrid, afite akaruhuko nk'akamezi 2 kuko afite imvune y'amezi 2. Ubwo rero ako karuhuko ke yagakoresheje aza kwirebera Grand Prix y'Abataliyani, aza kureba uko byari bimeze. N'abandi basitari benshi ba Olivier Giroud bari bahari, abakinnyi benshi ba football bakina mu Butaliyani muri Serie A bose bari bahari, baba bakubise buzuye ahantu habereye Formula 1 nyine, aba ari ibibazo abantu baba bahari ari benshi. Hanyuma rero ubwo nk'uko bisanzwe nyine ibyishimo by'Abataliyani ntago byaje kuramba, kuko Max Verstappen byamutwaye lap zonyine 24 gusa, lap 24 kugira ngo abe amaje gupangurura Carlos Sainz, hanyuma afate umwanya we wa mbere. Hanyuma rero ubwo ngubwo nyuma yo kumupangurura, ubwo nta nubwo byigeze binatinda rwose, Sergio Perez nawe wari watangiriye ku myanya y'inyuma cyane, ko yari yatangiriye ku mwanya wa 5. Hagati yiwe na Charles Leclerc hari harimo umwongereza utwara Mercedes bitaga George Russell. Hanyuma ariko wumve ngo n'uwo Checo Sergio Perez yaje kurangira bose bapanguruye, araza apangurura Charles Leclerc, apangurura Carlos Sainz, ubundi aragenda yicara ku mwanya wa 2. Abandi rero nabo barakomeje baragundagurana, ubwo ni Sainz ndetse na mugenzi we Charles Leclerc nibo basigaye bagundagurana bishakira umwanya wa 3. Ariko nyine ubwo biza kurangira Sainz ari we wigumiye ku mwanya wa 3, nk'uko tubibona hano kuri classement. Byaje kurangira uyu Max Verstappen yifatiye intsinzi ze 10 zuzuye mu kadomo kabisa, aba azishyize mu mufuka, abaye uwa mbere aho ngaho mu Butaliyani Monza. Hanyuma akurikirwa ku mwanya wa 2 na mugenzi we n'ubundi batwara imodoka imwe ya Red Bull, Sergio Perez. Hanyuma Carlos Sainz nawe ahita aza abagwa mu bitugu ari uwa 3 kabisa. Hanyuma rero ubwo ngubwo Max Verstappen yakimara kuyitwara yahise yuzuza win 10 consecutive kabisa, akaba ari umushoferi wa mbere mu mateka ya Formula 1 ubashije kuba kabisa yakora win 10 zikurikiranya, akaba aciye agahigo yarahuriyeho na Sebastian Vettel wa Umudage nawe wigeze gutwarira iyi Red Bull, wigeze kumara win 9 nta wundi muntu ukoramo. Ubwo rero sasa ubwo nyine aragaciye, uyu Muholandi akomeje guca uduhigo twinshi. Hagati aho ngaho rero ubwo ngubwo nyuma y'iyo top 3, Charles Leclerc yahise yitwarira
umwanya wa kane nyine nyuma y'uko abuze podiyumu nta kundi yari bubigenze. Hanyuma rero nyuma ya Charles Leclerc, George Russell wa Mercedes niwe wari uryamye ku mwanya wa gatanu ndetse akurikiranye na mukuru we Lewis Hamilton wari uri ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa karindwi Alexander Albon wa Williams kabisa yaje yifitiye umwanya we wa karindwi. Hanyuma Norris Lando wa McLaren ku mwanya wa munani, Alonso Fernando wa Aston Martin ku mwanya wa cyenda, no ku mwanya wa cumi hari haryamyeho Bottas Valtteri wa Alfa Romeo y'Abataliyani kabisa. Ni uko nguko top 10 muri rusange yari isanzwe imeze. Nk'uko bisanzwe rero ab'inyuma ya cumi bo ntabwo tujya tubavuga, abantu batakurira amanota muri Formula 1 abo ngabo aba ari amasurubo, nta n'umuntu uba ushaka kubamenya. Nuko rero muri rusange iyi ngiyi Grand Prix kabisa ya Monza yabaye ku itariki 7 isiga Classement General n'ubundi akiri mubi cyane, Max Verstappen ari we uyiyoboye n'akayabo k'amanota yiwe kabisa 368, kuko ku mwanya wa kabiri hari mugenzi we Sergio Perez nawe wifitiye amanota ya 218 ku kwemeza uburyo bamutayemo amanota arenga 140 yose. Urumva uyu Sergio Perez we ni nkaho yasigaye. Hanyuma ku mwanya wa gatatu hari Fernando Alonso utwarira Aston Martin afite amanota 170. Hanyuma Lewis Hamilton utwara Benz we yiryamiye ku mwanya wa kane n'amanota 168. Sensi Ferrari kabisa afite 117 akaba arusha amanota 6 yonyine Charles Leclerc batwarana, mu gihe George Russell wa Mercedes afite 109 ararushwa 2 na Charles Leclerc. Norris Lando afite 79 ni wa munani. Ku mwanya wa 9 hari Lance Stroll wa Aston Martin. Ku mwanya wa 10 ufunga top 10 nta wundi ni Umufaransa utwarira Alpine ifite amanota 37 mu kadomo. Nuko rero muri rusange iyi ngiyi niyo classement yo ku rwego rw'agateganyo, niko Monza yabisize. Hanyuma rero reka tuze kureba ukuntu muri Singapore nyuma y'ibyumweru 2 bizaba byifashe, nibwo turi bwongere kubona iyindi resi abantu bava Singapore bongeza bajya aho bita Suzuka mu Buyapani. Sawa rero bye, ni ibyo ngibyo byari bihari bya Italian Grand Prix.